ngasi sasa han balay tana imalay bakit amagta kawai ay ki kawai budi imalay bangan luy hay tana nong na mamalay bakit amagta lankheng na bahay na sili nong kudong tibayay ay koy na so may pak na nabahon na nagpanin may tayo ba purong tse Indiana lan na yung bagi mi engda akoy ngasi tha nipan mapantara Metang ahum lagi na tunde, sade, isa isu punama. Wana keng laban namay pa o, yung nababudi lokoy ng ngamong ko. Ado na may tayo mapurut set, tung kita magta, handa kilandi. Sat saba atari yung kang ibagilan, lepon se. Isa sa tauna layo, laibag tiba-pibam dalay, hidaba sisu. Mapumagi pibanda. Isoro way na kanda, noy puna magkatimbang, binapo way islo, ay koy kanna. Hengnaraga, ay koy ipurok tung kita magtinginaga. Nakaw na lay na. Sama pangan ba isa mayam na. Imalay ba may tayo ba purok Indiana lana yung ba. Indiana nung sibalay traba may tayo purok po. Kana na bagida magta angam ba tawdang law mo do. Nakiklay ba yung nababunoy puna mga ngamoyo ko hay ganay imana. Sa hihong ramay puso na ba imana. Noy puna magtatawna hapamisin niya ay. Tas,